Gardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Bokajan STO Civil ADC Debahuti Borapen Lok Sabha election apothak pherang ke mai kangni Therini phai kretrok siani lakha pharoi sira nerke Bokajan elisiang kanga pharman Lok Sabha election apothak Bokajan STO Civil Additional Deputy Commissioner Debahuti Bora ACS pen nonankileji Dipu Lakhatrok ST Parliament Constituency Lok Sabha election ke padopon jia pothak pherang ke mai ke phapon Additional Deputy Commissioner Debahuti Bora pen lamthi ke paklang pona tengki Bokajan Subdivision ke palo angkang lakha pharoi sira ner ke Bokajan ST LAC angkang kadokabi pulling station lakha Pharohini ke thoman aphaidu lapen bangsong bongpen sopen so aphai 75,168 lapen soarlo atuma phai laki 75,032 bangrom petpen 1,50,200 an aphaidu lapen Lok Sabha election ke paduchi ahut Bokajan STLAC along EVM machine BU 301 notes lapen CU 299 notes VV PAT 313 notes anaphaido lapen 2 receiving and distribution center EVM strong room counting center food cell lahai huyan ke Bokajan Higher Secondary School CCI along si longponpo lasi nonang kileji Lok Sabha election ke pedo ponji along ingsam jinpen ke pichun ponji aphansi siding pon loputa pherang ke mai pen pachini pon Bokajan pen sarkuru be Karbi Anglong news আৰু আমাৰ ডিফু কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইলেকশ্যন অহা 26 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ 108 Bokajan ST কনষ্টিটুৱেঞ্চি ফলছ আণ্ডাৰ ডিফু PPC টোটেল আমাৰ ডিফু Bokajan কনষ্টিটুৱেঞ্চি আমাৰ টোটেল পলিং ষ্টেচন আছে 203 নাম্বাৰছ টোটেল ভোটাৰ্ছ আছে 1,50,200 out of 1,50,200, 75,168 male voters and 75,032 female voters. Our 203 polling station our location is 173 numbers. Our target webcasting polling station, our webcasting 112 numbers. Critical polling station and vulnerable hamlet polling station আছে আমাৰ 36 numbers women polling station আছে আমাৰ 30 numbers আৰু P-2 polling station আছে 25 numbers P-2 means মানে আমাৰ ইলেকশনৰ পলৰ দুদিন আগতে তেওঁলোক কনসার্ন polling station যাব লাগিব আৰু P-1 polling station আছে 178 numbers আৰু মোবাইল সেটো এৰিয়া polling station আছে 19 numbers আৰু state border polling stations আছে 14 numbers যে আমাৰ state নাগালেণ্ডৰ লগত আমাৰ adjusted হয় যেনেকুৱা polling station আছে আমাৰ 14 numbers আৰু আপোনালোকক মই EVM details টো জনাব বিচাৰিছো আমাৰ হাতত available BU আছে 301 numbers CU আছে 299 numbers VVPAT আছে 313 numbers আৰু আমাৰ ইলেকশন টো অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ এটা ভিডৰ পৰা যত আগৰ পৰা হৈ থাকে Bokajan হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল তাৰ পৰা আমাৰ ৰিসিভিং এণ্ড ডিস্ট্ৰিবিউশন সেন্টাৰ তাত হ'ব EVM ষ্ট্ৰং ৰুম আমাৰ Bokajan হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত হ'ব কাউন্টিং সেন্টাৰ ফুড সেল সকলোখিনি আমাৰ Bokajan হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত হ'ব আৰু Bokajan ব্লক ফিল্ডত হ'ব ট্ৰান্সপোৰ্ট সেল আৰু আমাৰ জোনেল অফিচাৰ্স আছে 11 নাম্বাৰস সেক্টৰ অফিচাৰ আছে 47 নাম্বাৰস Micro observer, আমি এখিনি সময় লৈ লম ৰিকোয়াৰমেন্ট আমাক যিমান লাগে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আছে 244 including 20% reservation first polling officers 244 including 20% reservation second polling 244 and third polling 244 numbers আমাৰ যি CAPF বা আমাৰ যদি ফোর্স ডেভেলপমেন্ট এখিনি আমাৰ কনসার্ন SDP কৰি আছে আৰু ষ্ট্ৰং ৰুম তাৰপিছত আমাৰ জোন সেক্টৰ পোলিং ষ্টেচন কন্ট্ৰোল ৰুম
FST SST সকলোখিনি লগত আমাৰ ফ'ৰ্চ ডিপ্লয়মেণ্ট কৰা হ'ব আৰু অলৰেডি যিহেতু MCC মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট কালিৰ পৰা নিপোজ হৈছে চ' আমি অলৰেডি আমি FST আৰু SST টিম আমি এংগেজ কৰাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে 24/7 ৰাউণ্ডত তেওঁলোকৰ ডিউটিসমূহ পালন কৰিব আমাৰ টোটেল FST আছে 6 নম্বৰছ SST আছে 6 নম্বৰছ VST আছে 6 নম্বৰছ আৰু এণ্টি ডিফেচমেণ্ট টিম যি আমাৰ সকলো পলিটিকেল পোষ্টাৰ্ছ আমাৰ সাব ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে ডিফেচমেণ্ট কৰিব তাৰ আমাৰ 3টা টিম অলৰেডি আমাৰ গঠন কৰা হৈছে Roton Singnar Puthot, Gudam English ME School along Puthot Kachubang Thuji po Pothak student atum Ningkang Somsi, Chipaklang. Lakhain ko rahini Servotar Constituency Kaparo, Japra Langsu, Gudam English ME School along Kidam Tang Aporahut, Roton Singnar, Otlang no Chuklema Puthak. Thereponi Pai, Great Rock, Arni Armuchi Jingpot, Lasso along SYJ Bokajan, District atum Pensatami, Cherabdunsi, Kachisong RDP, Bangsu Kachisong Pon, Nangkoki Inut Otlang no Chuklema Bang Pukila Gudam English, ME School along Kit, Nilitum except on Elopusi, student to my hinpen, Ning Gang Samsi Pusi, Pachinipon. Bangso Kachisong Nangkok, Alamti, Angton Pen, Arjuponi. Abang solan kanton polisi tu mangke hati ni litum postata iglo. Ke postata ik pen alang li, beton acor alang li tu orang ton kok pen itu man. Nang pudun lo kumas nang ke kan lo. Wen itu man ajun lo na arpu tu na sistem lo. Mana ke nitum kita anta alang li nang dul le lo. Ke alang li postata kita thai kong lo ke alang li tu klik lo hai. Ke nang litum kes kita ni mapu lo. Oh nitum kes kita ante di litum isko tu hon jadi nitum. Nang litum dia lang tak kami nitum angton student dia lang tak lamu. Tapi nitum tak kan lo hai. Ke alang bang. Alah, so poster bang insek iglap lo. Itu mang pun lo kemas nang lo kemas ni nang kerja lo. Pun itu pan nang jadi itu metang ini sik dan sikit hor berjalan he. Ke alang ni bang. Oh, main ke alang ni bang. Lah itu ni tu mah pramang lah berjalan he bakal kum satu macam tu. Oh, lah tu man tek long malang li cerut hidup. Amain ke ni tu man ta. Un an ke ni tu dah kali long tu macam kan he. Itu ta sumar perpalang pun itu ni jing pun ni tis kami tu kanan kok lo he. Ke alang itu bang ni popan phone call nang speak panci pupa mi piat he. Ni tu sedang itu macam nak kerap ajar piat citan he. Aman ke ni pobang tanang putlo. Son ke keren ni pulo. Tapi ni li bang corrected dah lo. Ini school ke mesin nang ni pobang ni pun ni lepas tanang kan lo. Tapi ni corrected dah lo. Kelang ni tu nak pu than phone call pen. Yang tu biar ini kangsa. Apa orang itu pinang. So orang orang itu poster nang cing tek lab lo. Inke school ham poster ke pabon panta cukidar panthan lo. Cukidar panci pang tek lab lo. Nitum cukidar pampu lo, pikan nang kang sek lo, people lo, pulo ni ke, dasar alam ke ni ka junang kok lo. Amatin tu mangsa lo, oh, to kami non last time lo, biasa ni tu pul he. Ta aku nang yang sila pen sek tu bom lang putih nang kita, big dun lo bo, biasa ni tu pul tu lo he. Amasih la pulo ni tu mangke cidan, mani ke cidan dun lo, aku ini kangsa menda pul lo, mani ke la betul sar pun bagi ini masing tamun ilu ni tu mangke. Tapi halang li, fasa meni tu jongki tiga ni tu ke sang selo, mana ke halang li fan ke dak kita minggu seminggu sekolah babang long nanya lu pian, ni tu mangke atheh ni ke bumi hitam tak abang ke halang li, pisu halang li cor bang he, ni pai tu man pun angko lo than lo, ni pai than pulo, nang tu mata ni tu nang kirap cor dia he, son pulo man ke ni tadi ni pai than tak kecil solo. Mana ke nili pai jam thang aja podun de nili kian nun begi nili pai thang ki pulo mati nang tu man sok postai si celom an ki cumo ve kutita nang ki pi bejat he nang param an ke lata nang ki param na tani tu la tu hot ke di ni tum ke posta istibet mana ke la an pen dara ala tu la an ki pulo ni tum tak ki duk det ki boy det he nili pai da aku ipi prang lan ki tu ke alang ni tum sulom alang li kau cubi pondek arus sopan, oh supi pancuk hengbo penta, ni tumhan la alang li tumhem kasapha kapang thir amunit ke do olo, tapi kapang thir amunit ke do oboy pita nili pai panci funang ki kosi nili pai si kapang thir kapang jang dam, tapi la anpen pai alang li tum aning takareng no ni, la anpen pen ni non nili la bangso, roton sar ke chok chipen ni tum, la bangso gudam school pen tum ki thur pen, aku nili pai pan ke pati dang ki nili ning pum khak lo. Mana ke nali tum hanita ni tum sedang kirap so bosta nang ke pipo. Tapi labang ke to, ke
Bo sang prot tu pi me kang tho la ta ni pai bang pu pi. Ni pai bang pu lo la an ke nang pu nang ni pu ta me ni bang cha du nong long ma ni bang ni ling che ma tha lo he. Ni pai ni po la an pu pi ke ni ta sang dun de. Ason si ni ta bo I dun lo he. Kani ke ni pai dem ta bang nang pa pu na to dun join no na ba. Lo ni bang ki krai fe da lo. Ni me thang school ta me nang ji la pen ke ni pai ni po pha ta me ti pa bu long he ya si ni ling che ma tha du lo he. Abang silan je lo, mana ke nanti tu kami kadang kami orang tu ang kami kita ding, tetap tu dalam hang, tu kan ang kami ni kami cuci ni lo. Tapi tetap tu dalam hang kami nanti kan dalam cuci ni lo. Ni tu mi student, mak kadang ni kami smoke media kan nanti kan sini, nanti kami un anda nak cuba itu lo, lapen tangka make bangke nang make hom nang ni, munit ani labang ke mesti nang ji. Kadang kami tak ini sipet dopet cara labang tu, kalau silapan ke, beram kita di sekolah ke Anglong ni. Duarbaguri Press Club Mai Phulapen Kongchun Bangarpu Kimi Kibatpon Lakhain Kana Trok Duarbaguri Constituency along Duarbaguri Press Club and Sol Department Kohora Sol IB along Duarbaguri Press Club Mai Phu Lapen Kongchun Bangarpu Kimi Kibatji Aphan Mai Pedupon Bang Sopen Kidamtang Ningkan Surhini Ra Inquiry C Nipai Kriner Kep Arni Pen Rajas Teron Robinson Killing Bida Singing Leng, Dorsing Tok Biatum Chingwaisi Kadukabi Perangkia Pan Pangrum Pen, Chinki Chingwaisi, Jedon Sarpen, Duarbaguri Press Club Amahang Pateklo, Lapen Hala So Hutsi, Duarbaguri Press Club along, Kimi Sen Pen Kija Ponjia Pan Pura, Maipu, Ingwai Polo, Lucky, Kadukabi Jedon Sarpen, Bida Singing Leng Apansi. Maipu arpu pek polo lapena don thu kongchun bang arpu sitami kadukabi chedon sarpen rajastero na phansi kongchun bang arpu pek polo lapen kerap maipu laki arjison rophar aphansi pek polo lapen kerap kongchun bang laki rangsina be aphansi arpu pek polo Labang Sopen Piningan Ningkan Kithoman Duarbaguri Press Club Arta Choktanglo Lasi Puthot Mai Phulapen Kongchun Bang Arpu Kimi Kibat Ponchi Aphansi Duarbaguri Press Club Kongchun Bang Pen Kadukabi Perangke Duan Aphan Pangromsi Patumia Por Arpu Kangwaya Mai Pidopondo Bang So Hot Kidam Tang Ningkan Kithomang Bong Mai Phu Bida Singing Lenga Bang Sitami Kadukabi Perangke Duan Aphan Ta Kijapon Kimisen Lapen kipi kipajer lapen kijapon kimisen thek pononglo bangso penajok kadukawi pherangke do anta ning kaching sampik penajok puthot Duarbaguri Press Club along kachari ponthuji aphan pura kedamtang maipu bida singing lenga phansi kadukawi chidon sarpen puthot ningkan ke thoman kachari ponthuji aphan bida singing leng aphansi arbu pek pondo Lapen kirab dun mai phusitami kidamtang ki claim misen thekbon long si pothot arji sonrong phara phansi pek ponlo Lapen kongchun bangar phusitami kidamtang ningkan kethom Duarbaguri Press Club ke rajastron si kongchun bangar pu pek ponlo Lapen Duarbaguri Press Club aphan Jinghon pik lapen kadukabi pherangke do an aphan ta kanghon pahuman lapen ki claim kidam setami misen pen claim ponlo Lapen GS Rajastron ki di phusi ki do bang phusi tami Duarbaguri Press Club aphan Jinghon pik bang sojok amithang asai do o sitami di phupen bangsi kadukabi pherangke aphan pangrum pen kai ke tami bidisore than teka bang sojok ki claim kidam ki misen ajok puthot ningkan ke thoman Duarbaguri Press Club ki japon thuji aphan kongchun bang arpu ke puthot rase Teron aphansi chidon sarpen arpu pekpon tholo lapen kerap kongchun bang sitami rangsena aphansi pekpon lo lapen dihin rem bang sitami kidamtang ningkan ke thomang bong ki klempon laki Robinson Kilingsi dihin rem bang klempon lo la so hot ki klem ki mesen ke chapaduk pik penajok kadokabi pherangke du anta ninging sampik penajok puthot ningkan ke thomang bong dihin rem bang arpu ke Robinson Kiling aphansi chidon sarpen pekpon lo lapen kidamtang kido kawi tam kimisen penajok kedamtang aning kanarpu kido atum ansi puthot ningkan ke thomar farman abanatum ansi klempon lo laki office secretary reasoning ti
Sports Secretary Andrew Hanse, Organizing Secretary Amo Singh T, Public City Joy Singh Teron, Latumsi, Non Kebangji, Ninkan Kethomangbong, Kimisen Pen Kiklem Ponchia Phansi, Chingwai Pondo. Lapen bangso hot arsik jit pen kaching waipon ke kumat si tuar bagori press club along ke japon alo aron along ke tokating kaching waipon ating pen claim pon pi pati pek peden ba pati pek dat lipute arpu penta pasun tuksi ang song an setami aron ating pen alo palisi amithang ki claim ton be kachenel along pen setami perang ke pen arpu an setami pasun pon tukpo pusi ching waipon Lapen Chidon Sarpensi, Miss Senpen, Mai Pajut Pondo, Lapen Duar Baguri Press Club along, members Lucky, Edwardson Crow, Harthang Singnar, Mir Singh Tokbi, Rovelson Rongpi, Dor Singh Tokbi, Kadokovi Perangke Doan, Bang Krihini An, Do, Lapen, Pini, Miss Senpen, Chingkijing White Dead Pen, Anisan Chopri Pensi, Chicago. News Text Report, Karbi Anglong News. Athekidam tang nilipan arpuna pi laki nilipan na pi lang tumar nam pani thang thek pan samening khana thomo cherupon ang nitum nilipan na mana pi pena por ang nitum hangidam tang samen chiro lo ko puthon no nilipan na pi thu laki nang nitum phana li chiro ren e athe an parda ilitum isi furki mulong tong nai ilitum secretary restaurant mo hetan li than no alang li difu do ko pan stame alang li dwar bagrita bang hawar son paching tour rang prang nang ko ma tha pen yok talang li hadak mang si editum korte finance secretary Robinson Killing la pen editum assistant secretary rang sana be alang tum penching ki than se editum panang pangrum si isi hem tum paman si nili phan mai pu as nang pilo thot non stame nili phanang pi thu alang ni phan ni choro re ne lage alang ni long arnam an se here me ba piduna la si non ke bang ilang editum abang putin stame ke claim pon kedam pon Mami bang ne kicok cido tai stame kun an ke litum ci pakeng bu man ne li stame ke tek te ke sini ne an tanang litum na pakeng pon litum hemisilo litum si hem tum ke nasi un an ke litum zawar bagria awai kan tame hawar tame pe mi pon se pan tum bori pon an tinta ape mu pe litum ka do be tum lam ci than lo mame so ke ci than teng pe litum la hawar long an se prang pon thegi pan stame cingki ci than pon bon na sini ni lam ti